Ama ina matalif sefefu owai tabadai joai te Yesu Kristo ya ahongu. Omuso sibai dododa tola faluha ita baga gerenua basa dodo ba channel YouTube YKB ba bahasa Nias bahiza fatola baso stubali angerenuata datalu kedaba hunu dodo talo mangandre. He amalo balangima bajarugu. Mada sawagalaba masih mahama fodorgo ya aga irugi bajibana inotu bahiza ama umasiga mangerenusi daroma lima ada hono gede dema fateng khamajan nolo ada ihamonia moni baba nolo ya aga baba ngosi sia ohito de Yehova balala ba auri seroma fau gelonima ena tola itu rega daroma lima si fahutu bajo mansi rauga ya tu ama ina ma fefus tu bal angrenuata ma khe tiah le moriba buku wasiat nihala moriba jura sara koridro faza 2 ayat sara irugilima bas tu bal sia ni angrenusi bada te suraya bajura sara koridro faza 2 ayati 2 imaneta romallo walangi le sani wa egu to degu so hadia ia ni lagu bakhmi adre baero Yesu Kristo ni forfa adre stobali tuho gangere nuada adre yeda to bene duria refa adre oya mana lala ni faluaniha babode nia de niha na so distobali ohito dedo yoguna we hede sehi fode di dedo aba wa atua tanubu ena ado ni dodo niha bagohito dodo ar fefu ni falua adre oisi sibai bahiza fefu ni faema bajanan resa bagohito dodo oi fodrege mokuna sibai irama iraina famate Yesu Kristo adre barefa no sabua tuho ni turiego vaulo. Molo faulo, turia bau masi ni mwalaga nono lo walangi andre. Sino mamatere, banu ifai husi boroi bajino to ele masa gere ulitan. Habere bo goi fau masi bafa gide tede. Andre tola mwalani ba abele hor. Halo walangi andre no to bali fa abele vaulo. Bagi nete banu rega turia subsudode le yoguna ngabua wihede sabua mufeiluaha bagi note dal ohita de dunia ena la buata jamati wa moeluaha bale manutana ira baba tua ni hakulidana hizai baba abele lumalangi manutana jamati khnia na tafai gida talifusa samati moroi ba katolik lau gunau dada rufa na mangado ira he fatwale banano avai wangadora he waile fef gosali la falua jibano hizai fa owa dodo baba nur todo famore fa Yesu no soguna sibai baba mohoni fa auri si tola le muori faga balaba aur jamati medro mano sino to ele mufalua bagosali haturia refa adre zangorifi bai munene dan be mangada ita sau hagleu daroma lima Yesu Kristo bahiza ahma madana dona ba masi moat wa fateng khama ge hamar sanolo ya aga sangabelo ya aga baba malua taro malima gasa bia soma bagulidana bade Yesu Kristo no mangadrega ya tuhu simanos to bali anger nuada irama iraina baya foma itolo italo balang ba ina goi tatu reheni channel YouTube dai ta like subscribe bata fosasi khedra aboda tanube ya ahum